تەماشەبانی خانی تیوی دەماوە خۆش بێ هیوی دەکەم ڕەوشاوە باش بێ جەژنا قوربانێ لوەتەوە پیرۆز بێ هەفتەیە دەرباس بووی ji ber سەدەما منەتکاری ez program amade bikim pêşkêş bikim lê xeb nakim di vê hefteyê de em bi hev re ne Eîdû Erefat e em ê mijarê xwe bi hev re binirxînin û qehwa xwe jî bi hev re em ê vexwin kî diğeyîde kî naxeyîde kêfa xwe Biraderê me yên Apoçî ji bo raya giştî eşkerekiribûn ku ew ê li Rojavayê Kurdistanê li bin banê xwelîseriya demokratîk xweseriya demokratîk ew ê hilbijartinên herêmî li dar bixin ew jî wilo xwe bi dewleta dipîvin li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiyeyê hilbijartinên herêmî hebûn ew ê jî li xwelîseriya xwe ya demokratîk hilbijartinên herêmî li dar bixin hewl didin bi çi şeklî bi çi şêwazî desthilatdariya PKK li wê derê rewa bikin wîja qalibê qanûnî şeklê qanûnî yasayî ji bo desthilatdarî hilbijartinin ji bo ku bêjin ava me desthilatdariya heyî bi dengê gel bi daxwaz û xwesteka gel bi tevlîbûna gel rewa bûna xwe ji bo dinyayê ji bo raya giştî eşkere dikin ew ê ji min re yanî bidin diyarkirin ku yanî bi vî mintiqê hanê hewlanê wan heye xem nake bere hewl bidin em hevdû nas dikin yanî diz û xwediyê malê bi hevdû hesiyan em dizanin evan xapandinê hanê li ser gelê Kurd û li ser kesên xwedî wijdan û ku piçekî ji siyasetê fêm bikin yanî dizanin li ser wan re derbas nabe xapandinê PKK û Xapoçî yanî tevgera Xapoçî tevgera xapandinê xap û rîpê wan lîsk û dek û dolabê wan ser kesî derbas nabe îja axweş ew bû ku pedî gevxwarinên Tirka heye Tirk jî hema desthilatdariyekî Kurda li Ercentîn hebe li Kongo hebe li Başûrê Efrîka hebe wê zirt û forta bidixwe û bêje na ez qebûl nakim yanî xweziya ji mala Xwedê re desthilatdariya ku li Rojavayê Kurdistanê bi rastî serbixwe bana bi rastî Kurd bana me gotana xem nake lê dibin kontrola dewleta Tirk de ye ev desthilatdariya hanê çawa PKK Qandîl Hadep Madep hemû ev çîrok Dem Partî Dew Partî hemû dibin kontrola dewletê de bin kontrola dewleta Tirk de ye lê carê ji bo wekî şanoyekî wê ji min re çend kesa ji Dem Partî bikirin Dew Partî bikirin wê çend kesa nizanim wê çend êrîşên li ser Rojava bikin xuyayê jî hûn dizanin di vê dema dawî de êrîşên li ser Rojava kêm bûne yan jî hema rawestiyan e êrîşên Tirka li ser Rojavayê Kurdistanê yanî dibe ku îşaretek bî yanî ne ku dewleta Tirk piçekî rawestiyayî mebez çi ye ev desthilatdariya ku heyî ku ji bo raya giştî wekî desthilatdariyekî Kurd wekî desthilatdariyekî serbixwe wekî desthilatdariyekî niştimanî demokratîk ji bo raya Kurdî û a navnetewî û a herêmî tê diyarkirin lê di rastî de newlo ye ne vî rengê hane yanî ala bû xapandinên PKK ja axweş ew bû li hemberî çavsoriyên dewleta Tirk Erdogan û hêzên dewleta Tirk qaşo peyede jî parsiyê xwe neda erdê û em qebûl nakin û em ê berdewam bikin û em paş venaxin ji ber ku Emerîkî çi gotibûn Emerîkî gotibûn ku yanî Emerîkî li gorî rewşa giştî ya Sûrî ku hilbijartinekî bi vî rengî di demekî wekî niha de
يعني برنسيبن كومرو ريزي جير بقرة تيد بيدا نابه نه آزادي نه شفافيت ونه نزاهت يعني تيد بيدا نابه اشکره يعني امریکی ایکو قصدی و پیاده ده پاریزن پککیشی ده پاریزن شویه کی نه دیرکت امریکی پککی ده پاریزن برجواندیه و نها اولو دخواز يعني اريد الاستياء تروري دي لامريكي بككي دي باريزن اريد بككي دي الاستياء تروري آية كتيا اوروبا دي لتيكلية دولتين اوروبا استخباراتين اوروبا بدبن معصيرة ببككي هي يعني PKK رخصناكي ولوية كو برجوانديين حمو استخبارات إيراني اي رجيم سوري اي عراقي اي دولة ترك اي يونانستان اي أرمنستان اي روسيا اي أمريكا حمو يعني جبو برجواندية وكو أفري خصناهاني بكار آنين و اي تني ضرر وزيان جوي رخصناهاني جي بوليتيكايا وي جي كرياري وي كو ضرر وزيان ایگران دیهاتی گلی کرده ایجا برادری ما صالح مسلم سروكي بيدي يعني كرتون وقت ركاغوتي صورة معملة سي يعني قادروي بيكيكي كادري بيكيكي وي بريفا دبي جير دبي تي في تي نابج يعني ج صالح مسلم زيديكو بي بيكيكي نتني صالح مسلم يعني حمو هذا يكون وان بينن آلدار ومالدار وإلهام أحمد وآسيا عبد الله حمو كادرين ريخستني اي عسكري واي سيفيل بأمر وتعليمات بككي نكارن قوتشنكيجي بيجن يعني اف بطلي فيلم صالح مسلم دركت قوت ناو وام باش وناخن وزرطا داخو بشتي چند روجا بيسا ده هفته در باسبوید خلق در باسبوید و بحث کرد که یعنی اف خولیسریا هانه بیشتی که امریکی نرازی بونا خواه دان دیار کرن یان دبی با امریکی ها بکن یان دبی با قدیله بکن چوا کرن که باش بخستن یعنی آقاشو پیش الحیام مها اغسطسه کاوی دبن ماسه و بچرنگی الحواتن بچرنگی ولو چاره سریک دموکراتیک جوه مثلا هانه ببینیم بچکی يعني حبك آوار رومتش بور ریه خولی سریا دموکراتیک بچکی وره پیدا کرن و بچک وره پاراستن شخوب يعني مسألة دسلاداريا بكيكي وبرو درو وخاباندني وكي مسألة بقي يعني جو بقير يعني تف بقي كرن بقي قلت آوا بحر الدريا وشما وقولا مش الماك او تفا تما مش البكي يعني خولي سريا ديمقراطيكا بكيكي تشيروكاوي بفيرنجي يعني تشيروكا بقي يعني ناش كثيفة ديناك يعني ونال رخنا قدار دك ونال هشياريا قدار دك ولسري خسوارته كان بنرن حياة مع طباخي وچه انجام بگره لی وکی دسپیک بو که از دخوازم بولو گوترین امریکی تکز بکم که روشا خولی سریا دموکراتیک آتیده نو رشاکت راب يعني هلبجارتنين ولو اما بيجن سري سدي بينجي شيس حفتي برنسيبن دموكراتي زبونه تيد پیدا دبر يعني هلبجارتنكي ببيرنگي دست بي بك ميناكا زي بيشم يعني ميناكا كو دوان چند مهين داوي دنزي فازده اكتيفيست روشنموان دستهلاتداريا PKK وان رواندي جيتما PKK نه جيتما دولت هاتر يعني باكوري بي مسألة هاني نزانن باكوري جوانا مو خاينن كيش PKK ربيجنا خاينه كي رخنا PKK بك آجان و ميت و نزانم شيء زي بحسابي مجاري بكم بي كيش ما آجان يعني ام يا برادري مي آبوچي كسين كو رخنا PKK دكن آجان دولت هاتر كنيا ايكو دناوا لبو تفقرا PKK دنه و
خورتên Kurda, keçên Kurda, ciwanên Kurda, mirovê Kurd direvînin û dixin zindanê xwe kî xizmeta dewleta Tirk dikir. Niha ez ê ji we re hinek navê çend kes sabêjim bakurî bera guhê xwe vekin û naz bikin bê li Rojavayê Kurdistanê çi dibe yenî. Niha li vê derê ew fotoyê we dîtî, ew wêneya we dîtî, 15 kesê ku desthilatdariya PKK, desthilatdariya PYD wan revandiye. Kesê ku bi wan re lêpirsînê jî dike, qadroyê PKK ê bakurî ne tên keç û xort û welatparêzên Kurda li Rojavayê Kurdistanê çawa wekî dewleta Tirk, çawa ku ew jî li Rojavayê Kurdistanê aynî mantiq, aynî terbiye, aynî perwerde, aynî zihniyet nêzîkî welatparêzên Kurd ê Rojavayê Kurdistanê dibin. Yek, rojnamevan Rakan Ehmed ku endamê Partiya Pedekesê ye li bajarokê Girkê Legê di 31 Adara 2024 hatî revandin. Du, aktivîstê siyasî Merwan Leyanî ku endamê Enekesê ye, ew jî li Girkê Legê di 1 Nîsana 2024 de hatiye revandin. Sê, Hesam Dorsin ku ew jî endamê Partiya Gela Kurdistanê ye, cihê revandina wî dêrik 1 Nîsana 2024. 4. Rojnamevan Ahmed Sofî ku endamê Pedekesê ye li dêrikê di roja di 2 Nîsanê 2024 hatiye revandin. Lîstikvanê Şanoy Nasir Caro ku endamê Koma Xunav a Folklorî ye, ev koma hanê Koma Partiya Yekîtiya Kurdistanê ye, cihê ku lê hatiye revandin Amûdê 21 Nîsana 2024. 6. Mecdeldeham Qasim endamê Partiya Yekîtiya Kurdistana Sûriye û berpirsê Koma Xunav a Folklorî ye, ew jî li Amûdê di 9 Gulana 2024 hatiye revandin. Saet Kawa Gunreş ji Amûdê ye, malbata Gunreş yek ji malbatên welatparêzê Amûdê ne. Saet Kawa ew jî endamê Koma Xunav a Folklorî ye ku Koma Partiya Yekîtiya Kurdistanê ye, cihê ku jê hatî revandin Amûdê 9 Gulana 2024 piştî demekî, piştî qunaxa mehekî 31 rojan di 9 Hezîranê de, di 9 vê mehahanê de hatî serbest berdan. Salih Hamîd Bekarî ew jî endamê Koma Xunav a Folklorî ye, hemû yani kesên ku bi karên hunerê û karên mijûl dibin, yani hûn çima wan direvîne, evana çi xeteriyê van kesê hanê, çi metirsiyê van kesê hanê, van Kurdên hanê, van ciwanên hanê li ser desthilatdariya xwelîseriya demokratîk e, heta ku hûn wan direvînin û wan dixin lêpirsîne û dixin zindanê xwe. Ev Salih Hamîd Bekarî ew jî wek me got endamê Koma Xunav e, li Amûdê di 9 Gulana 2024 de hatiye revandin. Abdurrahman Şengê endamê Partiya Pedekesê ye, li gundê Tebkê ku gundekî koçera ye li girêdayê herêma Dêrikê ye, gundê Asiye Abdallah ye, kadra PKK û berpirsa PYD, ji gundê Tebkê di
شش حزیرانا 10,024 ده هاتی رواندن. ده علی رمو کسایتی یکی سربخوی باجارو که گرکه لگه ده هفته حزیرانا 10,024 ده هاتی رواندن. احمد رمو اوجی اندام پارتیا پدکسی جهو دیروکا رواندن آوی گنده گرزیارت کو گریدای دیرکه شش ببورن هفته حزیرانا 10,024 جالیه جیتما پککی لروجاوای کردستان هاتی رواندن. 12 خالد میرو اوجی اندام پارتیا پدکسی ل دیرکه باجار دیرکه نه حزیرانا 10,024 هاتی رواندن. 13 فواز بنگو اوجی یک برپرسین پارتیا یکتیا دموکراتا کردستانه جهه کو جه هاتی رواندن باجار عمود نه حزیرانا 10,024. 14 روزنامه وان بریوان اسماعیل کو انداما انکسیه روزنامه وانا انکسیه انجمانا نشتمانی کردستان سوری اوجی لباجار عمود ده نه حزیران 10,024 دوی مهیده هاتی رواندن. 15 محمد تعلو اوجی اندام پارتیا پدکسیه و جگرکه لگه باجار گلکه لگه باجارو که گلکه لگه ده حزیرانا 10,024 هاتی رواندن. یعنی شمها آداری و حتی مها کو امن هاتی دن حیا ده حزیرانا به حزیرانی به مهی افکس هاتن رواندن. چما گلو انسان حق لر نکه آپوچیا لباکور کردستان کو مافی مرو و دشوپینه وان کسی ها ناست که بن پیکرین ده سلاداریا پککی و پیاده لروجاوای کردستان دی بینن. یعنی دو پارتی دم پارتی اف بن پیکرین هانی پارتیا پککی لروجاوای کردستان دی بینن اد بینن بن پیکرین پککی لباکور کردستان جی دی بینن و وک عربا گوتی اسکت دبن بیدنگ دبن ناخبن مبرجی گوتو بو از دوباره جی از دکم دما کو حکمت فیدان لآمده هات کشتن عثمان بایدمر سروک شارداریا آمده بو و صلاح الدین دمرتاجی سروک شاغ ایهاده انسان حق لر نکه کوملا مافی مروفا لآمده بو. هر دو جی درباره وی ترور هانه درباره وی کشتن هانه بیدنگ بون. اوه ده سلاداریا سیستم و پاراتیگما و خلی سری که حتی روژا ایرو گلی ما لباکور کردستانه و لروجاوای کردستانه و لگرک دوارا به ریکلام و پروپاگاندا پککیتی خاپاندن و وی ده سلاداریا هانه که ترور سرگلی کردمشینه که گلک کریارین کریت و قرش لأوروپا لروجاوای کردستانه لباکور کردستانه لسرانسر کردستانه چاف سوری لدجی گره کرد پیکتینه وکی تفگره کی آزادیه تی ناس کرن وکی تفگره کی آزادیه تی قبول کرن هنک جه یعنی جبو برجواندی خود جبو یعنی تشتین کنتاکت و تکلیم به پککیر هیه بزنس به پککیر هیه نا آخبن لباکور کردستان ایشی بولون. یعنی اب کسی کو دبن شاردار یان جی دبن پارلمنتر جو هیه فایده ناکن جوه مثلا همو فایده دکن همو استفاده دکن همو جبو برجواندی خواج سوده جوه دستلداری هانه بیدنگی وان نه بلاشه نه بپرایه نه ولو
yani bêdengiya wan tê kirîn PKK bêdengiya wan tê kirîn hinek jê bi çavsorî bêdengin hinek jê na berçewendî heye nahêlin ku derbarê van bin pêkirinê hane biaxivin. Sayın ben tüm şehitler onun için bir kısa açıklama yapmak istiyorum. Evet. Kendilerinin yaşadığı üzüntü, acıyı yürekten paylaşıyorum. Yine dünyadaki sorumluluk paylarımızı özür diliyorum devlerinden. Ayrıca bir toplumsal yarardan kaynaklanan bu kanın durması için ve barış için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim sözünü veriyorum. بری قوناغا 24 سال 25 سالا وكفان روجا لإمرالي محكمة سروك نووي سروك نتوي سروك خابوبو اسفهم ناكم يعني چما PKK ناك سالفگر اف محكمة كو دسي ويكي قولانا 1909 دست پیکر و ده 29 تموزا عینی ساله ده 1999 ده بریارا خواستند نهرونشتن بود اف انفرماسیون جی در اوی هیه اونه ببینن دبنه ویدیوی ده اونه جی در جی ببینن ده نهرونشتنا ده دولتا ترک حکم اعدام لهمبری آپو ستند نهرونشتن ev nehrûniştinê hane hemû pirs û bersiv bûn. Ez fêm nakim bere Apoçî bêjin. Apoçî derketina Apo ji Şamê nehê cotmehê destpêka komploya navnetewî neh dehê cotmehê. Çûna wî ya İtalya wekî salveger ez behsa salvegera dikim. Çûn gihîştina wî ya İtalya kirin wekî salveger. Revandina wî ya ji Kînyayê kirin salveger. Çî jî ji we re bêjim girtina wî û ja diya wî û rojbûna wî salveger e û mirina diya wî salveger e û nizam dema kuxkê ket û dema nizanim nava wî çû û dema zikêşê ket. Ev hemû li cem PKK salvegerin û gelê Kurd pîtî mijûlkirin. Ev mehkemeya Apo çima nav salveger? Roja mehkemeya Apo û roja yanî çima PKK wê jî bere wê jî wekî ne pîrozbahî wekî salveger. Ji ber çi PKK wê nake salveger mehkemeya Apo. Ev pirsek mi yani ez dikim û bere Apoçî biçekî wilo bi mantiq û bi axlaq bersivê bidin ne bi şoxlê yani qereçiya û wê pîskopatê şari'a û xebera bêjin û xayîn û ajan û dev bavêjin namûsa xelkê. Bere bersivê bidin pirsekî siyasî ye bersivekî siyasî jê lazim yani. Eger bersiv tune bêja çareseriya demokratîk a Xapoçiya a Cehda û Pêxasê Diyarbekir û devê wanî ku heşayê hazira wekî ku yani tuwalet yani tê vekirin û dirjînin. Ne fedî heye ne şerm heye. Tune me jî nafikire. Me jî di komayê de yî. Evê Apoçî me jî ti cerî nabêjin ka baş ji bo çi PKK mehkemeya Apo bike salveger ji ber ku bike salveger ez ê bersivê bidim yani. Dibe erşîfa mehkemê ji bo raya giştî eşkere bibe. Apo di vê mehkemê de çi gotî? Apo dema di firokê de bû we hemû dît. Got tê îşkencel min nehatî kirin. Ez bi serbestî de axivim. Ez dixwazim xizmeta dewleta Tirk bikim.
تو زور لسر متنا ده هندري محكمة ده وگرن ارشیفا محکمه آپو ده هندري محكمة ده عيني قوتن دوباره دك دما ده فروكي ده بو و ده طياري ده ما تقول قيوي درمان داني ودو بن اشكنجه ده بزوغري نا بشتي شش حفت مها عيني قوتن ده فروكي ده قوت برفرعي و قوت اشكنجه من نهاتي كرن از خوازم آشتی از خوازم دامچی همو پرسو برسوه ده محکمه ده ای دوزگر و برسوه آبو چما نبوی پرتوک و نهاتی چاپ کرن پکیکه چما ولو نگری سر تویتر ما سر تویتر ام اکس ام نابیجن تشتکی ولو ما بلاف کر و آبو چی دین بون شخوه يعني عاقل تنا يعني منطقي برسف داينه تنايه نزانم برسف بدم برسف تنا برسفنا الجمعان هاي الجم بكيكي هي نا الجم بكيكي هي بس نابيجن مقوت يعني دي صالن دجواريه ده حشته وددواده همو ارشيفا دوزا زندانا آمده مظلوم دوغان خیری درمش کمال پیر همو دریا پاریزر حسین یلدرم ده ها درخستن و در سرخابونه ده بلا بو ترکی کردی هات ورگراندن عربی بو پرتوک وگرن پرتوکا برخودان جیانه بزم او ترجمه اوی ورگراوی عربی جیه قیب کردی و جیب ترکی جیه همو ارشیفا دوزا سرکرده یا پککی تیده پیدا ده بینن و جو پککی بپرسن کانی ارشیفا دوزا آپو سروکه می نووی چما مظلوم دوگان و حوالی نوی هاتی چاپ کرن و بلاف کرن و ورگراندن چما آپو نهاتی ورگراندن دما اشکره ببه سوسرتی و قبحتی و رو رشید وردی دما رایا گشتی همو تشت ناس بکن پکیکت زانه آپو ده محکمه ده چبوتی لی دناوا گلده بلاو ناکه هناك آپوچی گوتن پرتوکی وی و ساولما و ماولما و غشیمی هانه نزانم پرتوکی آپو همو خندنه شهرستانیا دموکراتیک و پاراستنا گلکی و را نزانم سومر جمهوریت و حتی جمهوریت دموکراتیک همو پاراستنامه نوی ساولمه نوی آپو بخو افجبو دادگاه مافی مروفا اوروپایی دناف ده تنه اف نهرونشتنين دوزا آپو امرالیه تید تنه نهرونشتن گورن جواندن اف گرد بده ارشیف ملکی گل جبو اف گلی کو لدو سروک آپو دمشه لدو سروک خاپو دمشه ناس بکه سروکی وی نووی چگوتی ده محکمه ده ام نهافت گرن سالا 1925 شیخ سعید لبر سیداری چگود ده محکمه ده چگود نزانم قاضي محمد چگود ام فتگرن في ارشیفانه لینها ام فگرن ارشیفا آپو بچک چند فيديو این دولتا ترک او شمار درتینه پککش مر در ناینه پککش مر نابش جگر نابش آپو چگوتیه هنک تش درتی يعني آشتی و کمارا دموکراتیک و جمهوریت دموکراتیک و پسنه مصطفى کمال آتاتürk ده پسنه کمارا ترکی ده و جمهوریت کمالیستا ترک ده آپو ده پرتوکی خود ولد بیشه لی اب حمود هینن آلیکی اف نه رونشتنین دوزا امرالیه چما پککی ناک پرتوک بیکو پیبلیزه ها بیکو تشتا سانسور بکه چما پککی ناکو پرتوک و ناده بیشه هوا سروکی وی نووی اوی گوچی بیشه اگه دماغ درک هده خلق وی بپیون پاراستنا شیوه آخافتن و پاراستنا آپو و شیوه آخافتن و پاراستنا مظلوم دوغان
دما دبن اشکنجه ظلم و زورا زندانا آمده و اسعد وقتاي يلدران وشخر للروشة أبو بنر الحالي أبو بنر بدن برهب بشك عاقل بشك أخلاق بشك منطق نبر وني برصفة حمود شتي ببينن مظلوم دقوت كردستان ام تفجره كي آزادي خوازن و آبوجي دقوت نا كومارا ديمقراطيك و قوناغا دا مزراندنا كوماري باش و ام تمثيل اويدكن ومصطفى كمال اتاتورك ندش من يقلي كرد بذي منطقي هاني ابو دا اخذي من في برسا هاني كر ازيس مبرجي كري ازيس دوبارت كم المحكمة ده ابو اللي بورين اخوا ج دايكين عسكرين ترك خواست خمناك برا بخوازه دايكين عسكرين ترك هيرس بون قريان مثلا مروباتية سروكي نووي قوت أسلي بورينا خوا جوان دخوازم لأخلاق وأدب ومنطق وكردواري وإنسانتي دبيجة كو لبورينا خوا جدائي كن شروان كرداجي بخواز أنا شندائي كن شروان كرداجي دوي محكمة دهبانا ولهمبري آبو بهيرس بآخويا قوي آبو وچاقش مجبوری لیبوری ناخوا جدایکن کردا بخواستن قیولو بو قی پیوستی ببیه بو یعنی داو گود دیام ترکم اگو خمناک گود اسخوازم خدمتا دولتا ترک بکم خمناک گو کومارا ترک تشتکی گلکی باش بو سوجنه سوجه مصطفى کمال آتاتورک بو سوجه پارتیا آزادی و شیخ سعید کالم اگو خمناک عصیان لهمبری کمال آتاتورک چه بو آتاتورک مجبور بو کم کجیا چه بکم اگو خمناک همو تشتی ولو تشتی کو آپو گوتی خمناک لی تشتک تنیمایه گلی می باکوری کردستانی اب آپو چیه کو دنگی خوددن دو پارتی و دم پارتی و هادفه و مادفه بیرا وی مثلا هانه نابن یان جی بیر دبن ناخبن دما عسکری ترک بین کشتن ناوی وان به شهید یمکی کجری وان ناوی کینه ایک وان دو کجه چنه هرنج آپو بپرسن چه ناوی اوشی شهید بن چه ناوی ها اگر عسکری ترک ایتین کشتن ناوی وان شهید بن لگوری آپو او ویدیو ودی اون دکارن وگرن هینا بهتر اون دکارن ده ارشیفه ده وگرن والفيديو جديد تكست ودنك لا أزل بيجم دما ناوي وان دكش شهيد باشه جريلا ايك عسكر كشتي او تشيه ايكو لسر دستيوي بقولياوي عسكري ترك شهيد كد يمكي جريلا تيروريست يعني اف دول سر ناقوكي تشيناب يعني چه نابه هر دو شهید بن چه نابه یک شهید دیمتی ایدن کجاره تروریست یعنی ول ناب لیبک آپو اگر لیبورین جدایی که شربان کرداجی بخواستا می بگوتانا مسلاوی براستی انسانیه براستی خوازه نکر کسک نها جا آپو حساب نخواست او گرگرین عبوقاتی وی پاریزری وی یکو دو چون جمعی کسک نگود یا فيها تشد في دينها هاد شو يعني تشغيلات شيء ذيك البشير محكمة روشة مجي دخل آلوزية خوشي دخل آلوزية ما ويدري فلج بانا برد ليبورينا خوش دايكا معصوم قرقماتي بخوستانا برد ليبورينا خوش دايكا مظلوم دوغانجي بخوستانا وانا شهيدين كردانا كما أبو تاني ولو فرق جداهية تكر ليبورينا خو جداهية عسكرين ترك خوست وانكر شهيد كاف برا أبوشي بأخلاق بمنطق بزانبون بورن برسلي بدن تنا وأنا دجون وإيريش وخبر وشيرو قوتنين بيس فرهنگا وان يعني أو وكن وجا شعبي خوا بقرن ودوي خوا وكن وتشتين بيس جدوي وان دركب ناين بزانبون مسألة اللي وقره كي رخنهي جعبور تشيناكن
آبو دکن پیغمبر آبو دکن نزانم چه فیلزوف چه فیلزوف ولوش حدیه چیتکم سروکه کی ولو اشدارك وطريش وبنك وحريه چیتکم اب چه سروکه کو راب دمات عسكري ترك دك شهيد دبيت شروانه كرجي بك الشهيد اما بيجن مثلا وجهي سياسي اللي تجعل خو شروانه كردا شهيد كردا بقره تتني دايكين عسكرين تركات ناس بك يعني قصورة باقما باشتان آبويا يعني أبيا ناي بينا كرن ناي چينا بور بينا كرن چينا هوال تاكتيك كرو هاي خلي سر تاكتيك چه تشيش مرج يعني كراسي رزياي آبو تهما دا شو بينا دك وتخد خابينه وكي ما تشيه ما چينا بچكي مجي ام ده 1024 دانه ام ده 1000 ام آبو حق ده خو تاريخا كردا قش بروواجي بك مصطفى كمال اتاتورك بك دوستي قالي كرد ندش مني قالي كرد دخواست كردا دولتك كرد وتركا اوا بك آبو حق ده خو كو بديرو كي تبليز بنزانم حقارته بشيخ سعيد بك بسرهلدانا سيد رضا دمات كمال اتاتورك سوج دك سوج اسيان كردان نابي عندك نابج سرهلدان نابج شورش تبي اسيان لهمبري كمال اتاتورك رابو كمال اتاتورك مجبور ما بقولوا بك ابو حق دوخه قولوا شو ما حقنا دوخه بشكل رخنا بك ما تشينا بقيت رخنا خلق امريكي رخنا لسروكي امريكا دكن امريكي ترك رخنا لرجب طيب اردوغان دكن يا افشي بينم بدن برها آپوج دندري وان نه دوزين هاني نهرونشتنين هاني ببورن نهرونشتنين دوزا امرالي شاهين دولمز ويلدرم مركيت لبر شورشگره وانا دبن اشکنجه ده تسلیم بون دبن لیدانه ده تسلیم بون دوه قناغه هانه ده هناك اندام من پکیشی تسلیم بون دی سافگریه رحمتي كان يلماس قال كاس ولود هناك شيء برخدان وهناك تسليمون ما بقريان شاهين دون ماس ويلدرم مرقيد لقوري حالي ابو بيجي اشكنجل من هات يكرن واقواس تعويض وتنازل وحمود اشتي يعني بمبيكر بيكو اشكنجل بيكو سيليك ليكبه بيتشتكي يعني ام للروشة ابو بنرن والروشة شاهين دول ماز بنرن كو بكاكاوي تصفيه كر شورشگر ولا باريزي مازن شاهين دول ماز درت كذا شو الروشة حالي ابو بنرن روشة ابو بنرن يعني كسك ناي ولو جارك يدن لفي ديروكا هاني بناغره ويفكر اف فيديو ويبرس د سري خلقه د ناوا ابو چيا شيده د شوپين و دنرن و تماشا شيده كن HDP مادP جي ودو بارتي جي ليدنر وأبيد وقنديل جي ليدن حمول ليدنر جمرتي يوتيوب جمرت بيجي يعني لتركيا لكردستان لعراقي لروجافا تماشاباني وان فيديون هان وان خلقي هان كينه جمرت بيجن يعني ايكو بدزي تماشا دكي ايكو اشكره تماشا دكي وبفي رنجي برسين منن برسين روانه برسين زانستينه برسين ديروكينه برسين مقدس تنه آپو جمر نكن خودي آپو نكن پیغمبر نكن نزانم ولي و شاشتي و كيمانيا نغلب ناف جسري حتى سبيلي خود ناف شاشتي و تشقلا و تشتي نباش داي سروكي نووي إجا دما توان برسيان دما زوان برسيان لأودكم آجان خاين نظام چیه بفي منطقه هاني برسف ددن يعني دوي دوزيده دوي محكمه ده محكمه يا آپو دولتا ترك لغوري ماده 125 وي حكم دكه اعدام بشتر السفك دكه
لكن مؤبد. اف نورماله يعني هركز به مثلا هاني دزانه لي كسي كو نزانه وگرن ارشیفه ونه ببینن. شکلیش هیه لگوری ماده یا 125 قانون سزا کرنه یاسای سزا کرنه دولت ترک يعني تهمة خيانته لدولة ترك همولاتي جابو نكشانديها حتى روجا إيلو أبو همولاتي دولة تركة حتى روجا إيلو همو اندام بككي همولاتي دولة تركن. أنا جارنا هنا كسب تهمة خيانته تي يعني تثبيت بالسروان وطنداشي همولاتي جوان تيكشاندن اف تنية امانا همو همولاتي جمهورية ترك دولة تركن آبوجي دناوت اف جي دينن عليك مثلا پاريزرين آبوه چاوه دوه دوزيده وهنا صاغن چد بيجن پاريزرين آبو ولو درباس بو كسك نهات يعني مثلا لبر نسكني چما ولو كرن پاريزرين آبو چد بيجن دبي چناب ولغوري ماده يا 125 محكمة بكن نا ولغوري ماده يا كي دن هي ماده يا يك 168 ماده يا 168 ويلقوري وي محكمة بكن اب ماده علاقه وي چیه كو گروبكي چته يعني چکدار گروبكي چته يعني چکدار نه پارتی کی سیاسی گروبكي چته يعني چکدار پاريزر آپو دخواستن ج دولت ج محكمه كو آپو ور سزا کرن ور دادگه کرن ور محكمه کرن لگوري و ماده يا هاني اف ماده يا هاني چیه كو يعني كسن كو گروپین چکدار وکی چته وکی مافیا وکی چتن به وی رنگی ور محکمه کن نه وکی پارتی کی سیاسی نه وکی پارتی اف پاریزرین آپو خواستن ج محکمه دما آپو دما پاریزری وی ویتشته هانه بخوازن دمکی آپو جی خوستیه دمکی آپو جی راضی بویه جوی مثلا هانه کره خستنا سیاسی کو مظلوم دوغان قبول ندکر ده حشته ويكي حشته ددوا او كمال پیر خيري درمش ناوي وان وكي آپوچي ور ناس کرن دگوتن ام قبول ناکن ناوي مبب آپوچي ام پارتيه کی سياسي نه ام سازي نه ام نگري داي شخصانه پاريزرين آپو ده سالا 1909 نهاده لپیشبری محکمه دخواستن آپو وكي سروكي گروپ کی چته چکدار لگوري ماده یا 168 ور محكمة كرن دبره بيجن نا آپو جي دخواست و پاريزر جي دخواستن ولو درباس بو لدولة ترك نا وي لغوري ماده 125 هات محكمة كرن لبهانه پاريزر آپو چبو و چاوه دگوتن كو آپو نچي فعلي فيزيكي تبلي شر نبيه شر كو چي بوي لي اما تعليمات جدور ده تعليمات ده داوي شريهانه وده انجام ده يعني سروكاتيا ويا ريخستني بي رنگي هانه بو بهانه یا پاريزر آپو و چاقي ابو وگرن ارشیفا دوزه ونواندش دیهان پاريزر آپو چو خواستن خمنا که وی محکمه بکن ولوج آبور رومد دیتن که وکی سروکی چته کی چکدار وار محکمه کرد نه سروکی پارتیه کی سیاسی قضیهش مالا خودیره دولتا ترک و با پاريزر آپو بکرانا
باوی ولگوری وکی نوکی سروکی ریخستنه کی کود خواز جداهیه بکه اون نظام دولت پرچه بکه نه وکی سروکی گروپ کی چتیا وکی چته مافیا عینی وید خواستن وگرن على ارشیف وگرن لارشیفا دوزی وگرن لسر مدیا جهاتی بلاف کرن بهانه یا پارێزەرên ئاپۆ ev عینی tiştê yani ku mazlum dogan û serkirdên PKK li dij bûn ku rêxistina wan wekî apoçî wekî tevgerekî çeteyan were nas kirin na parêzerên apoçî parêzerên apo wê çavê bi haydariya apo bi haydariya PKK bi haydariya Qendîlê hemû dixwastin apo xem nakû mehkeme bikin dê wekî serokê tevgerekî çeteya we dît we bihîst we nas kir deja bersivê bit. Dema ez van rexneyê hanê dikem û ez dibêjim ez eşkere bi nav bi deng û bi reng ez ne ji dewleta Tirk ditirsim ne ji PKK jî ditirsim. Kî tiştek wî me hebe bere were kerem bikin bi belgeya bi nîqaş bi edeb bi exlaq were biaxив. Lê ev apoçiyên ku li Ewropa ne bi navên sexte di pişt navên sexte tên nîqaş û munaqeşê dikin yanî xweziya ji mala Xwedê re wilo hexwase wilo wêrek bana cesaret li ceman bana wilo eşkere derkevin rû bi rû sing bi sing derkevin û bersivê me yek do sê çar bidin yanî xem nake bere werin min vala derxin min nerast derxînin xem nake tune çi dibêjin tu ajan e tu sîxur e tu nizam çi tu nizam çi ku hey xwelî ser tu jin bi tu mêr bi tu nêr bi tu mê bi hey xwelî ser dew partiya te dem partiya te û berî wê hadeb fînansekirina wê ji dewleta Tirk e rastî yan na debere bêjin na parlamenterê te ê gusûn dixwin li ser şerefa xwe ku dewleta Tirk biparêzin û prensîbên Kemalîzmê biparêzin ev parlamenterê te sezayî temeliyê te û sirrî sirreya underê te hemû meaşê xwe ji dewletê distînin rastî yan na şaredarê te ê belediye û nizanim çi hemû meaşê xwe ji dewletê distînin ev apoçiyê ku deng didin HDP û MADP û dew partî dem partî evê ku deng û didin CHP jî hemû meaşê xwe ji dewleta Tirk distînin min çi ji dewleta Tirk stendiye we tiştekî li ser me girtiyî bêjin hema di filan derê de va hoşeng wesê pere ji dewleta Tirk stendiye ya eyb eyb yani îdî wilo asta yani bêçarebûyînê bêbersivdayînê wilo bigê ji vê asta nizmî erzanî pîsî kirêt wilo nabe eger bes ew wilo layıqî xwe dibînin yani bi vî mentiqê xanî baş e eger fînansekirina partiya te ji dewletê parlamenterê te meaşê xwe ji dewletê distîn şaredarê te meaşê xwe ji dewletê nedûr tu bixwe evê ku bin navê sexte ji min re dijûn û sixêf û gotina dikin ew bixwe meaşê xwe ji dewleta Tirk distînin kî ji me ajanê dewleta Tirkiya bû kî ji me girêdayê dewleta Tirk e ez ya win yani tehemûla wan ji rexnarê tune ji ber mecî tune ji ber îrade tune ji ber nerîna azad tune gotina azad tune tu wilo bi vî mentiqê hanê ji bo ku tu xwe biparêzî te êrîş bikija êrîş çi êrîş xwestka êrîşekî wilo bi edeb û bi mentiq û bi zanebûn û bi ilm û bi belge bana êrîşekî şoxlê
جعدا وكولانا وسكاكا بأولو وبناموس وبشرفي وتخايني وتسيخوري او دوي حالي هاندن ها او حمود بي حالي هاندن وان قوتني كوج جمر وج حمو كسين كو رخنا الباكيت كن او بخد وي روشدن ونتني تدن او وسروكي خو وريخستنا خو ناف د جافزيني لي تنا برسفتنا برسفكي ببي رنجي انجخ لايقي خو دبينن اف حتى أنها روشاوان حاليوان ببيرنجي هاني دي ون چد بيجن ون دجوني خوا سخيفي خوا تهديدي خوا شعف صور كرني خوا قف خورني خوا ون چد بيجن از يعني اركو دلامتي مد فيجياني دي كو از رخنا الوابك كو از تعذيبك كو از تشتن ببلغه بانفرماسيون ببلغه مينم بيشبري رايا گشتي و از بهيلم دما ناوي خوشن کو سيبر گوتن ون دور اخوا بزيفرن نكو يعني تجاري شعبي مش قف خوارن وج تهديد وج ناشكي جا ناجي اجي برسوي ددم از كردم تجمر بيج دياتا وخشكاتا ازيج بيجم دياتا وخشكاتا نویسکار روشنبیر نزانم چه روزنامه‌وان تلور به هوشنگ هری اب ویرنگی هانه مکری و ذهین اجی بکم هیزام هی هیزام منی کو از به خوشی با آخم و از آخم حتی اجمته به هیزام هی کو به عینی فرهنگا و یا گوتنا بر سوا بدم و زدم باشه ام لبرتين داويا بخلك جاركدن جشن او بيروز به هيفي ديكم حمو روجي وخوشي وججن بن دناوا خير وخوشي وآزادية ده بمينه